Mita whaia e ale anganga o le I le tua le neita e au. Ono le pule whaasoa ma le alofa o le tua o maualunga I le aso. I le toʻatolu mai lana fionga ti akono te tai ma le tina. Na ua fionga le te fono ma le pai o le ekalesia. O le o atua le tino e peo na tuua mo na yaso. Ia wale usunga fono le ekalesia o le anganga vivi I le ma le anganga whaafutai. Le leo ina lo o tō soifua, le lo malo lo ina I tā ua I le nei tai au. Ia I misa I fo I le tai au a ena. O le atu e tala I pui o whale aunga. E ulu whale I o tō walo ma tā whanau. A wale sa ilinga o le poto masani le nei lau langi. O te manatu, to tō le fatu. To tō le fatu. Ina ia manuia ma ngā solo maali e le wha moe moe le nei aso mo na talatu. Ai le ialo whaivalale ka le sia lana Tapua'i inga masani le sa pati ma le sa. O atuia wheo fofua I le alofo le tua. Let's set the tone of worship. Let's go share the love of God. Tell everybody that God loves you. Yeah, and so do I. Good. And all the time. And the lele tua. You take me uma. God is awesome. Let's tell everybody. O le tapo inga le swafo le tua le tama. Le alo. Ma le anganga pa ia. Let us worship God. I whaafutai lava le li. A wawana whaafafonga I le leo o lau tatalo.
O lea e fia ai lau loto, ma o vivi atu ia te ia I lau pese. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts and I am helped. My heart exults, and with my song I give him thanks. The Lord is the strength of his people. He is the saving refuge. Let us all pray. Our Lord, the Good Shepherd, who continues to save and rescue us from the depth of our challenging circumstances, we shout glory and uplift praises to thy name, Jesus. We seek the presence of thy Spirit to serve not only as our comforter, but our enabler. Reform us in this worship service we offer to stabilize your praises. In return, blessings upon us all. Lea li'i le leo ma moe le lei. E lei se mea mātou te mativai. Auai te utu pupuina le wha moe moe o lau whanau. Awina mo I mātou le ngā luenga mana o lo ngang pa ia. E whawhanga ma te ina I mātou I lo manuia e whaavavau. Ia vi ia oe le soifua ma le ola tau mawhai o lau whanau. O Yesu ke riso le whaola. Wa mātou ta talo atuai. Amene ma amene. Tātou I vi atu I le tue le pese se lau fast fun marfitu. Se lau fast fun marfitu la te ia I tātou. E le tātou au fai pese.
Te monuia, Talofa atu le sofa manu malo I su kiriso, ia le nei Mataio Fou, Mataio totoa. Whamaile, whaitaunga le nei Mataio. O le alii o lo malosi ma lo talita o ia. Na whaatuatua lo loto ia te ia, o no maua I leo le sosoani. Mapuane ia, il whane o le li le nei Mataio, le Afio mai ma le tala mai o au, ia Samoa o potopoto, le au whai ngā luenga tofia le tua, ia tainane, ia maulunga ia te oe, Etena Fou, sua tātou matua, sunga te ina ma whalitua, whio le whionga le taitaifono, sunga te akonto ina, le mamalu le kālesia, ia vieleanga leo le tua, sa whalau to tele le ausfono, ia vieleanga leo le tua le nei tai au tātou wheloa, I lumo nuu a leo tua nuu. Le ngā luenga whenga iai te akono le nei tai au wala sio le tātou nuu. Mawalunga le alofo le tua, manuia o tātou matua, no whaalo, ma malo le au whai ngā luenga tofia le tua, ta mama tua, ma tina matua o lava yalo ma whanau, lo o mawalunga le anga leo le tua. O iana pongisalu tātou nu, o se walau pa ia le tua, se tasi o tātou tina, ia ele o tu la foine tātou le lona anga lei, lo manuia o tātou nu, u tau singa alofa le tua, ia tu mau ia te ia le viinga, nei maso umai o le whaavavau lava, ia tala nāle a se singa le nei tai au mal whaaloalo. Mule atu le whamano tele le whionga ti a kono te tai. O lewa, tau whaafonga ma tātou whaalongo I lona manino. Whaangasolongo le soifua ma le ola. E le tu mau. Au le alofo le tua. E whaavavau la valea. Le alofa la leo le tua leo ma whai ina tātou mata whasangai. E peo na la walunga I le maoli mau I le ni tai au. Au le alofo foi le tua. Te whaapea tuai. Ia, to oto mai au tau whilangalo. O mai e o pongi ma lo vai ma le whatau wha. Ai tātou sulaina le angale leima le alofa le whatua au ia le tua. E ale le tātou talo. Join me in prayer. Let us pray. Ua manino mato le vai. I lau whaasoa. O mo onga ma whanau naunga. O naona mātou wha leo ina. Tō tutuli, ia maifo to ele, ia te oe Auai pa ia ma mamalu sidi ese lava oe. Ao lou finangalo wa whai. O leo tino, o leo wa whataunu. Tama, o tau masusua o mātou ipu I oli oli ma le fifia. Whaanga e tia o mātou tangata le tua I lau pule whasoa. E lei whaingo fie, le nā māsino wa maumali atu. Ia I mei sei foi le tau folau mai le amatanga ma le nei vaenga o le nei māsina. A olo wolofa. Olo wolofa lo malu tia I pea le soifua ma lo mātu malosi. Olo wolofa lava leana leo leo a le tua I le moli mau. Ue tau a au ina le malanga sa tu ua. Ai leo o toi taliu mai I whanua. Tau mai le tapo inga na malu ma pui puia I la wafio. Au le nofo tōtuli le tua I atu oe le malolo. O fua wa aia I o talo sanga talia le tua. Ai mesi ai le mali o sa mātou manatu. Ua mamoli ma le anganga wha aloalo I lau wha funga anga pa ia. O le vai aso o mawai le tua. Whea au mga luenga. Ai mesi le futa iai le tua ma ave malo losi o le la. E wha vai ai o mātou tangata. E atu popole ai le mafau o mātua wau whanau. E tu atu le tua sangai ma le malosi o le la. Tā pena le tau sanga aonga. Whaanga tama ma ta aronga. Wai e malu ti ai. Wai e la vea ina ai le tua lo mātu ola. Leo wa mātu tō manatu I le ni tai au. Se alofa a tele. Le wha maoni e wha wavau. Le tua I e lau wa fio le viinga. Le whamanu ma le whaneitanga. A wale sau saunga le mupea o mātou fuafuanga.
Le tau folau mai le nei tai hao. Le soifua whaatutu ngata le ie. Ona o ngā se ngase wo ia ide sa loto le mātu manosi. Ai wa le mawhaia e le ie le nei tai hao. Le sangi mai. Le tau mawhai mai. E whaafo i le vi inga ma le wha malo i la wafio. Whaaftai lo tau a auina le tua. O talanga vai o lo whea ngai pēa ma lau e ka le sia. I aso o lo mātu hola. E ui lava le ie wo ia le maftanga le to e seo se tasi o mātu tina. Ai wa mātu mālili e. A wao lo finangalo wa whai. Ai leo se mātu whata wana watu. Na ole nei. Le ie. E au ngalo na to e sea. A wai le ofisilingia le mea wa taula i aila na whai ngā malanga. A olona au ngamo i mātou lo soifua mo le pea. E lu i tau i nai i mātou. I le mata upo le tapena. A wai le mai loa le ie. Le aso ma le teimi. E a whi moe ai fo i le mātou sāwalinga. I le malanga o le maliu ma le oti. Alangona le anganga whaange tia wawa umana o aoina i mātou. La o le tusi le tua. Le o la wafio lava le toitu. O la wafio lava e au le ola. O le mana siri ese. O mātou lotu te tele ftaia i ai matu ngā mawhita o le nei o langa. E o ilama na si o mia pē i mātou le tua. I whare lave mātou i ha. E le i fuafuina. Ai nao na mātou nofo alofa le ie. Mo i lātou wa nuti mamoia o lātou wanganga maloto i le whawawau. Ai wa mātou taritonu le tua te le tuu la fua ie i mātou. Ai au ngā me tutupu. Ine ia toi fuata i aino mātou ola. Longona pēle ngā luengo le anganga. I lona tuli loa. O loo, tu umusu ina pēla mātou vai. Ine ia mātou le liu ma mau i la wafio o mātou whai unga whai. Le whai unga lea. Ia vea oe ma whai mo mātou li ima lo mātou whaola. A wao le whai to toa lava lea. O le mātou wola e whaavavau lava. Na mātou tatalo le ie. O le nei au fia se maftanga e fia whai o manuia. E le mālo mātou mativa. E le māwhoi le mātou le tāngurima. Tama, mātou tuli vai i lau fio. Utupupu ina la mātou vai ma le ngau e i. Au mai a oa mai le langi ina ia tautua lua ina le soifua ma le ola tau mawhai. Le tapena ina o mātou whale ma ainga wa leo toi whai ngō fie, wa le tau ngō fie foi. Ai alo whangia i lau tamau ainga le li e. I tau a au mai. Pule wha soa, mātou wola ma le whai tete, ia ma whao ngā ma le tatau. Alo whangia le tae o a ena, i le toi tā lai pui o whale aonga. Tamau mātou whanau, o tofi mai lau wa fio. Wa o man e, fo ia mo i mātou, ma le mautinoa, ia mātou whawhai le leina. Tau sia ma, whaalia le ala, i lau wa fio le ala o le manu malo. Leo le ao atu le tua o wale poto masani ma le poto whaasalalau. O le mua i poto lo sa ili i mātou uma, o le olo matau lea i lau wa fio. E wha upenga ina i mātou i so se upenga. E ma whai e na mātou taritalia. Le whita ma le whai ngō fie o le soifua ma le ola o auina. Alo whangia le mata upu o le ustai. O awinga whaalia ma tuto ina tutonu o whale mainga. Ia whai lea ma wha ata i whafuatu o mātou whai tutoa ma whale. Wa ai le vātu na nofo i le ava ma le whaavatai. Auene i ngalo ia i latou. Ia pongi le latou wa ai le tua ma le mawhau. I mea o na awha ai nai ma ta inai o latou loto e le fili ma latou mana au. Ai a tausi tu mau e lau wafio le latou soifua tau ma whai. Wha wau ina pē whe au ma ngā luenga o lau nu lotu. Le li ie le o whai ngō fie. Te lui le soifua ma le ola malolo ina. Ma ole ono sai ta mam tina e o lava i whanau. A wale tau singa ma le atina enga o mātou whale. O le soifua malolo ina. O le o toi tu maule i sona atuanga.
o talavai o aso uma lo mātu ola. E o maia le tua, le teimi e lo mātu asia I fale whapitoa. Whai mai tū lae, so tai ai ma lau Afio. Auai le ia se tō manga e sili ma se fō mai e sili ona le leima lo na matautia I loo lau Afio. Ta mawha maloloina, ma mana peo au, ta usi tū mau iai mātou. Ina ia whaafua lewa le soifua ma leola. Ia whai lea mataulanga ia te oe ma lau finakalo. Mātou te tālo le le ie. Wa le mawhaita wina le fili mana au I mea lo tutupu. Wa le ngata I le nei Talofa atai. Whafuatu I Amerika ma le lolangi atoa. Tālo whai. O le mafuanga ea leana e fausia I le tangata. Ai le wa so ona pule ma whaasa waina le tua. Whai o lau faufuanga. Ai wo o lawe le tangata soifua le tua. O wha tangata valina. Alofa mai, pui mai, tausi mai. Aia, leo ina I mātou I mātou whifilinga ma whai unga. Ia whaasanga tonu I ate oe le tua. E manui ai o mātou tangata. We ask that you strengthen our faith. Our walk for you, O Lord, has been so inconsistent, but you continue to love us in our flaws. You accept us with our failures and our sinful natures. That's why we continue to marvel, we adore, we worship you forever. But we ask that you continue to teach us, O Lord. Strengthen us and give us a light that we can be a reflection of you, O God. Teach us how to love more, to care more, to be there more, and to forgive more, O Lord, because these are traits, these are characteristics of our Lord Jesus Christ, who lived and died for our sake. Let us be vessels to the decaying world. Let us be the light to the darkening world that we reside in. Let them see through our lives that there is a God. But before we go out, let us work within our homes and in our lives. Renew us, O Lord. Renew us and restore us. Create in us a loving, forgiveful, and a giving heart, so we may be more like you, Jesus Christ, in the days to come. Le tuo le mātou toi manao, mātou se sema a leo, o sala ma wha le tonu, ta oto matanu mia le ta foe o le sātaro, ia wha penana to tō fatu mai a ina, ma ia tupu ola le anganga ma le wha moe ua salamo, fuli tua e le tua le ananafi mona a leo, a ia mātou le liutasi ia te oe le tua le ola. Sau se teimi mātou tufi tau wha soa le tua, ia awale le ngā luenga o le tala le lei. A ngā ngai, so soani, wha o ngā ina le vai ma le wha tau wha o la o auna, e awala tuai se fatu mo le neitai au ma le aso. Sau foi se teimi mātou lufi, a wā whaiva matiu te wha le au ngā sa, wha le au telefau, ta ma o le Tapua'i o la we kalesia, wa hei umanui a ia whaiva ma fōwhanga umma. Wa mātou te tālo ia. Wha tasi e ma le tele ma le anu anuai. Ia o te tālo lilo le tua I loto ma nganga ma finangalo. Mātou tu inatu ma le whaitete. Ai pule au Auai pea lo finangalo. Ono Iesu ke riso le li o leola. Wa awala tuai la mātou te tālo. Amine. Tātou, toe, vivi I atu I le tua, I le pese se la uono sifunu.
Time is of essence. E se ia le tau o le teimi. Le teimi whaatūlanga ina. Le teimi lo tō soifua ma o wolai nei. Teimi. Sa utala noa le vai aso mo vai, wha o ngā te tau le malosi. Well, I can say the same thing today. Utilize your time wisely. Tusi whaita wasu, whailaunga. Whailaunga lona ma tau toʻatolu, au le whai upu mamua se o le valu. Our scripture chosen passage for this morning, according to our lectionary, is from the Old Testament, the book of Ecclesiastes, chapter 3. We will read responsively from verse 1 to verse 8, but we will be reading it from our Samoan Bible. Whafonga maia, ia fionga paia o le tātou atua. O le mea malona tausanga I mea uma, ma ona lava po I mea uma lava I lalo le la, langi. Ona po e whasioti ai, ma ona po e whafo ai. Ona po e le peti ai, ma ona po e ati ai. Ona po e la fua ai maa, ma ona po e faapotopoto ai maa. Ona po e whea songi ai, ma ona po e le whea songi ai. Ona po e sai ai, ma ona po e sui ai. Ona po e whaalolongo ai, ma ona po e tautala ai. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. A time for everything. Le tua e o le tomai. Le tua e o le malamalama. O le naunau tai o le nei tai au. Lo loʻu mai lo wanganga. Whaasoa mai lo wanganga. Fisosoani le mātou vai vai. Ina ia, maua se wheau. Maua se ai. E tō matau ina I mātou le lewa ia soa mātalia. Ia I lau Afio le viinga. Ia tū mau ia te oe le whaneitanga. Nei se I o lava I le whaavavau. Soifua wa maua. Ma lo lava le soifua. Te toi whaatalofa atu le nei tai au le mamalu le ekanesia. Le mamalu mai o le au whainga luenga I whai wheau. Ia o ao mo latu Auai. Ia leo roa. Ana le tai fo I la wa fionga le tai fono vane au le fionga le ti akono to ina. Mamalu le lau le ekanesia. Te mati akono tai ali tai au ma la auto visenga. Le presidente le mafutanga ma le loa tinama le tuʻalalo. Le presidente le au televou ma alo ma whanau I tupulanga televou. Le sunga le taitai o le aunga sa e o lava I e o pito iti. Tai nane foi le mamalu mai o Samoa a inga ma o ma au mea mamai. O tātou whaita po inga le ni tai au. They selected verses 6 and 7 to be the text. Just let me read it again, and I will share some thoughts on it. It says that there is a time to search and a time to give up, a time to keep and a time just to throw it away, a time to tear and a time just to mend it, and a time to be silent and a time to speak.
Ona po e saili ai, ma ona po e tuʻuai e ua leiloa. Ona po e tausi ai, ma ona po e lafoaʻi ai. Ona po e sai ai, ma ona po e tuesuʻi ai. Ma ona po e faalolongo ai, ma ona po e tautatala ai. Fumai le manu lauti e, ua pisi tele ua le fiagalue ai. Ua pisi tele ua le malolo ai. Too busy to be bored, and just too busy to stop. Sa tātou faitau le tusi lea. It had the good, it had the bad. It had the beginning, and it also had the end. A tau au fia umalangona ia pena tātou faitau ina le tusi al failaunga. Folinga mai wa mai ona tu umata manga i le tua le ola. Wa fatu langa me uma e tutupu i le vai tau ma le vai teimi. Wa fafola nei le tua le fala. I le teimi ma le tu aso. Wa uma na tofa e fatau nuu ai ana fuanga mamana. Mana tua le upo le tunu fu mai o le fuata ma lona lau. O le teimi ma le me tupu ai. Ecclesiastes 3 verse 1 states that there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. This passage explains that life in general is composed of different divinely appointed seasons and purposes, emphasizing a cycle of change, joy, and sorrow, as well as growth, disappointment, and decline. And it says that it's all orchestrated by God. The verse calls for patience and trust in God's timing, and it encourages us to accept God's timing and God's flow of the time rather than us trying to control and understand everything that happens, which just brings us a sense of peace and knowing that each moment has a purpose within the divine plan. Life is serious, people. I'm still distraught over what happened to that fallen Metro officer. The shooting over there in Thailand. The shooting over there at the restaurants. It's... Wale o tue whaingo fia leola. Wale o tue whaingo fia leola. E pei e tele na whaapitu tasi le waaima mana tuna tungo le tangata pe aftaia ima whaingata ia. Ma pupua ngai o leola. Fa mai atuta ia I tu fita o leola. O na anu le pāleni ai leo leolanga. We need balance in our lives. Having an unbalanced life, it just deteriorates our souls and our lives in general. So anything that happens, we always ask that similar question, then where is God? Why did the poor Metro guy have to die? But where was God to protect him? That we so believe in. If sili tangata ono o tamautino, olo ile tua le to manga, olo ile tua le mapusanga. O ie maua ile file mo, e maua ile fa mo umma. Olo ia te ia, le atuanga lo soifuma lo ola. Let's go real quick in the book of Ecclesiastes. O le tusi le nei o whailahunga. O le tusi o lo tumu I mata upu es ese o le ola. I strongly encourage you, youth, read the book of Ecclesiastes because it's just nothing about the stories of life that we are living. Tusi o lo manino, ai leo la teritonu, ma leo la whalangolango I le tua. O le tusi o whailaunga na tusi e Solomona. We know who Solomon is. Na tusi e Solomona ua matua, ua pulupulu na ngoto le soifua. O na toi toma anatua I leo toi ina le teimi I lona Tapua'i. I lona talavou se I o na vea matupu, se I o lava ua vea matangatu ua matua. Now telengo manatu o le tusi o le whailahunga o le tāua o le tua. The central theme of the book of Ecclesiastes is the importance of God. O le tāua o le tua I leo langa o le tangata. The importance of God in your life, all of our lives. O le vaia Solomona. Po le lava le achievement and accomplishment na ia whaia.
o mea na usia e o lava na vea matupu. I le tele foi o le tamau ainga ma tua finga ma walolunga. Lo na malosi ma le mawa e no o iai. Iai le tau finga solo mo, ana le iai le tua. E le eise winga o ia mea. Tasi le ofisili tuli loa ina o le tusi o whailaunga. What is life? O le ale winga o lo wola. And I'm asking you that today. All of the members, from the eldest to the youngest, what is the meaning of your life? What are you even doing with your life? I want to share in the lens, in the minds of King Solomon. Tali e Solomon, for me, faapotopoto ngā leola, pe a iei le tua. Life only has meaning if God is in it, according to Solomon. See, if God is the epicenter of one's life, prosper, flourish, leola lea. Ai ale ai le tua, for mai le angangole. Solomona, leise ngā leola, leise wingo leola. Without God, life is meaningless. Motua fata va'a lava. Pe ale o ngā tonu le tua I leola tangata. Mataio pule sa tatu faitawina, it's a very famous passage. Tatu whaalongo ina pe I le tele o launga I maliu maso si potonga, I talanoa I le essence of time. Whaamatala ina I le Solomona le tau o le teimi. Teimi I mea o lo Tapua'i. For me, it's like season and times of our lives. E whape nā le ola. Mai e iei le teimi I lea mea, ma le teimi I lea mea. There is a time for everything. For my Solomon ona po na whanau e ona po fo I maliwai. Ona po e tuto wai ma ona po e lia I ele me o tuto ina. Everything has been purposely placed. Falling on my woman to umatamanga me uma. Iei teimi o me uma. Ele ngata I me lelei. Ele ngata fo I whamanuianga. But catch this, people. E iei fo I teimi e tupuai pe feo leola. See, that's something that we don't like to visit. And we rarely like to accept. That's all part of the life. Le ngato me lelei. Au tu ngā mawhitau leola. Luitau mawhawhitau li leolanga. That is the fact. The pattern of life consists of ups and downs. It comes as a package. You cannot separate it. But the book of Ecclesiastes is teaching us how can we comprehend on the life that we are living. E iei le teimi o me uma. Teimi e ola ma o tiai. Teimi e fia ma teimi fo I whtangisi ai. E leise me tu mau. Unfortunately, leise me tu mau. Po la fo I lo la le nei, well, you know what? In the future, you're going to become wrinkled and so forth. Excuse me. La fo I lo ma lo simelo wanga va nei. Well, when age comes, yeah, e mau malie. E leise me tu mau. For example, the tangi. When you cry, the tuinis are crying right now, but you know what? It's a pattern of life, people. Hope. Tu mau pele fa moe moe. Ia tātou tale ina mea lo tutupu I le tāola. O mea le lei fa tasi e malu I tau. A wā o le manatu, o le mamalu, ma le atoanga le nā o le ola. O le wā mai e le tua mo I tātou. We all need to accept, people. Life and all of its occurrences, the good as well as the bad. We need to accept them all. Ia, whasolo, onu sai mai lava, ngai manga I tele nu taupu. Tātou o la ia le mele o whai mam tātou matua. Le vanga lona lua le tātou tusi whai tau. He speaks about le teimi e toe whetutu na I le ola. Le wo ole, Solomon I le teimi e toe ti ma I le ola. Teimi to re-evaluate I le ola. Teimi tātou te tuʻuai mea ma lafuai. Solomon speaks about a time for us to revisit our lives,
to evaluate where we stand, to give up something, and just to simply let it go. For maya upo for maya on the po sa iliai mo on the po, just do. Maya on the po e tausi ai, e mo on the po for maya e la fwa iai. Maya on the po e sa e iai mo on the po e toi sui ma fono ai. E iei te mie, e tatou nau wai se mea. And I love that driving everybody. Te mi tatou te sa ili ai ne iau sia se mea lo tatou na nau wai. For mai a Solomona mo oe maa ule nei taio, ale maua. Pe ua fiu oe mat a oe tau sa ili. Tu alalo Solomona, tu. Stop. Let it go. I leo le va ai atu e le maua e sa ili pea. Don't fai lava. People, there's sometimes in our lives that we just have to stop. Maybe it wasn't meant for us. Maybe it wasn't part of God's plan for us. Just let it go. Sometimes we just need to pause and sit down and just listen to our bodies and ourselves and our souls. Time to reset, time to reassist. To tu'umaima. Leva no se tatu malo lo te isi. Tatu mafau lei. Te mi iolo fata wena Solomona. Te mi le fumai Solomona e toi su iai pe toi fono ai me ua masai sai. There's always that time that we just need to pause there. Go restructure le alo le ola. Pe fa pena wingo upu ia Solomona le fumai. E taua le taufi. It's okay, you haven't failed, people. It's not failure. But there's times that you just gotta stop. Maybe that war wasn't meant for us to win it. Stop and just pause and rethink and adjust. Taua i le whaatere telingese. Toi moe le toa. Io e Solomona e taua le temi e tau fiai. E malolo le le ai le mafau ma le anganga. E leo le malolo foi leo le moe ma le paie, leo le moe le leo le malolo le na. Au le malolo se i toe. Fono ai le ola. Toi wha wina ai le malosi. E wha wawina ai le mea lo tau sa ilia. Le winga le nao le manatu au tu, to me I personally think that's what it means, the theme. Too busy to be bored, too busy to stop. Well, pisitele le fia, well, le fia malolo. Well, you know what? You have to stop sometimes. You have to press pause sometimes to collect yourself. Manao mia le toi faapotopoto. Manao mia le faio sina malolonga. There is time for everything. This is a time, what Solomon is saying, there is also a time to stop. Ele uma foi feau tatu te faia. Au le anganga la vai uma fa mo ia faia me uma ile atotoa. Faia ile le lei ile mea e ngata ai lo malusi. Tusi le nei o failanga. Se o le tusi o te ngata i loa na fetutu nai. E iloa e Solomona e ele te mi au na tuu pe la fwa iai. Pe ona utala no atu o tusi e fata tau i le ola. How to live life. How to handle things that happens in life. Le aufiai, I ola ma le poto. I ta ola ma le fautauta. Ai sili ai, o le tātu ola ma tau I le tua. O le tusi ma ta upu tau I le ola. O le tusi o le fatu langanga o le ola. Ai to e mai lava le fisili no tu fisili atu ia o tō ma ui lan e amtanga. A fai la le o tātu malamalama I winga le tusi lea. O le ala le winga o lo wala. What is the meaning of your life? Have you even discovered the purpose of your life in the region of being? What is God's purpose for you and for me? Whamanatu o le tala lelei. I le neita au. Whataua mea e au na whataua.
Whātau lo wola. Se tausi whaalelei lo wola. Whaamumua mea e aona whaamumua I lolo ar tangata. A whai o lo wainga, whaamumua lo wainga, tausi whaalelei lo wainga, a whai o whanau. Well, you better take care of your responsibilities. A whai o lo ngaruhenga, toʻatolu malosi. E au tau whanau. Whaamumua o tau mātua, whaamumua o tau wainga, whaamumua lo waonga. Awa o le manuia ma le naunautai lea o mātua. Le lumanai lea. O loo ia te o tau. Ai mo tato uma. Le naunautai ma le tualano le talo le leima oe mahao mai tato uma. Le ia sisi e whaamumua le tua. Whaamumua le tua. La fua isi mea, tuu isi mea, e whaamumua me te tau na whaamumua. Put God first in your life. O na whaatati ai leo vaenga uma o lo soifua ma leo la. I like to speak about mental health. I le uma le laungu uma, malolo nsai. Vai le soifua maloloina. O le faifina, o le malosi. Vai le ola fai tete le ola. A wa le palengi le ola. O na alu le palengi ai lea ma whaavavau lo whaamoemoe. Vai le taftolu o le soifua maloloina. Ia lei ma ia palengi. Ia whealo whani. Wa ailo tino. Iei le teimi e te tauna malolo ailo tino. Wa ailo mawhauwhau. Iei fwoi le teimi e tauna rest ailo mawhauwhau. Ai sili ai ma le tolu ai le taftolu lea. O lo wanganga. O mea ia o atoanga ia o le soifua ma leo le tangata. We need balance, people. We need balance. Ile mana o mia lava I tātou se burn out. Wa ai le leile soifua maloloina. A ieilu I tau leola. If we come against any challenges in life, I ei loma o mautinoa. For mai aso le mona, I ei teimi o me uma. A ia tamana tua foi, I ei le wha moe moe, I lo tali aina o me uma. A wao le mamalu leo leola, o wao mai le tua moita. With the acceptance that comes by believing and knowing that is the pattern of life. This is how God designed life for us. I plead and I beg that you take care of yourselves. Look after your well-being. Ia o lava iau ele uma le laungai. Fauma upu ia solmonga, just real quick. Solomon learned the hard way, kids. King Solomon learned the hard way. He began by seeking satisfaction of the world. His parents told him to do something, but he said otherwise. He went to seek materialistics of the world and wasn't satisfied. He tried in vain, but to no avail. But what I would like to say is that it's not how you begin, but it's where we end. Before Solomon's time was up, it said that he discovered the purpose of his life. He found and established that firm relationship, and he made God first in his life. And that's where everything started to flow. That's where he sat in the presence of God when his time was up. There's times where we seek outside. There's times where we make the world first, and we forget about the most important thing of all. It's okay. That's part of growing. But again, it's not the way how we began. It's just the way where we end. And I hope and I pray that we will end by placing God first. Live with a sense of urgency. Live with a sense of urgency. Live as today will be our last. Don't wait for our tomorrows, but I want all of us to affirm our standings for tomorrow by completing everything that needs to be done today. Discover your purpose to God. Discover your purpose for your family before our time is up. Le tua lava i o le teu te wala.
Le ala na ia o le taitai mua. Le na taitai ia le tātou wha moe moe. Le salalau o le ola. Ana toi o pongi ma fono mai na ia maua le atoanga. E ala ilo na alo pele o Yesu le na. Ta pena atu le wha moe moe le lalolangi le satauro. Le wha ilonga o lo na alofa wha maoni mo i tā ua le lalolangi. A o lo na toi tū manu malo mai le ngutu o le tunga mau. O leo wa whai mapine wha mau. I lo tātu wola. Wha ato a winga, wha ato a atoa ma a noa leola. Ino wa iei le tua i lo tātu wola. Wha lau tele le tua, ma lue mai pēlo na nganga wha matala. Le tā ua o le mataupu, wa ai le teimi. Wa ai le teimi. E tā mata wsanga inei, tātou le mai loa tai hau, ta pena. Ta pena manu o au. Se lau tolu si funmaliva, o le viinga o saunia, le tātou o whaipese.
I le awa tele ma le whaaloalo. Mātou popo i le tātou vātu na nofo. Au le ala tūlai. Ta mau e sila mai le anganga tau mwhai. O le soifua whaitau langa. Soifua whatuatua lau whanau, mo whaatino e ale le leita mau ainga. E wina whatau waa mai titi ma le lava, e whaatoa mai ina te maa. Whapaʻi e le nei taulanga, a o au whaamanuianga. Whaasoa le mo lau whanau o saunia. Ono Iesu a Tuai la mātou whainga taulanga. Amene. O le atua e o le aso ma le atu laulau, mea uma lo iai. Lonu pa ia le tapuaʻiga i le atua, i tamā le alo ma le agagasa. A Talofa pa ia le Samoa potopoto, e meise le whaafongaanga mai lunga pēa o lea. Ma aftanga le nei aso wā le taulanga sitia i le atua. Ma lore soifua ta au manuia. God is good. God is good. All the time. God is coming. Hele maua na koude. Amen. Amen. God is coming. Taimi. Taimi. E se le matango fio le whamo moe le nei tai au. E na wholaina le tātou tamato ina. E tā ua foi o le taimi a le li. Ia saule tua. Ia ono tātou sauni mu tā pena. Ia wale whamo moe vi ailanga leo le tua. Manatua. Watu loloa le vasa. Moa amoa I foi le taiao manino le wha moe le tala le lei. Wha fonga inai tātou nu ia mese Samoa i le whiau tāua le tala le lei le nei aso. Ia vea pēma whawhangu tāo soi pēlo tātou nu lotu. Ia e ale wholaunga whaiwi o le nei tausanga. Ma lo wholau, ma lo wha ma losi. Ia le tātou nu e mese Samoa. Ia e selma nei o le nei ia sa. To tele me to tumu mai tātou sauninga le nei aso. Ia vi ia I pēa le li. No na anga lei o wasa tātou wala. Ia neu tātou wheloa I lumo. O le tua I lo na anga lei vi ia I whaavavau. Whaavavau lava lius tau talang. Ia lau sunga to ina ma ngā ruenga le nei aso. Whai ma le suia le lunoutu. Moli atu le ngang whaaftaitele. Ia wale tā pena. Ale wha moe le nei aso leua whaafonga le nu. Ia wale whi au tā ua me Afio pa ia le li. Ia whanguina I pēa leo la whaatutua ma leo la ngā lue. Il whi au ma ngā luenga. Talo pēa I le tua. Lingi mai whamunianga. Saa pēa leo loa tā ua I lau sunga toina. Ia wale au tua ina ngā luenga. E le whai ngofie. Ai anga lei pele tua mo le malo siltino fa sili le ngang ia wal nga luenga o fenga I pea ia fo I le nei vai tau malo fa aftai ma ria tatu num fu fuanga toi alo atu le funtanga le kalisia mo le mautele lo fiong te telefono ma lau ia wal fa mo le kalisia nga lei tamamatina e me se uso asias ma fai un tatu fai tapuaʻi le nei aso ia ianga leile tua ma lolo atu whaftai.
le fionga ti akono taitai sa fonga ina le langona le kalesia fa taitele awa foi fa maluanga to laulau ia le o masalumia foi le mano funo foi le no foi le ngaluenga na ona mapatipatia pele anganga fa tai le tua ia no lo to soi foto tua le anganga tausi foi o le fengainga po le tangata lo mau ese mo to ia le lava o mai lava ile solo fa penana fa le wina ia ve ile le fa msui o to lua fa taitele le pa io le kalesia ia i me sei foi le malu foi o le nei ba fia le ngato le taulanga o le alofa taulanga tele ia i me sei foi le taulanga o le sene o le lava lo fonga le tua o ia foi o lo ia le manuia ia awale fa moe moe le tui tari foi te watu o wa umana sau no atu le fa moe moe le nei vai aso o le asto nai ia fa aftai foi so wa fine ia ke alexina o le alo tatu ngā le lue va lua me le nato so sa yete le asto nai nei ia le tufanga me ai ia e o ngā tausi ai so swani ai le tumau ainga tau fa lo i le pa ia o le ainga ia o le fufuina mo le tulas fun martasi se mai ale le yanga luenga fa ale tatu au leo ma tatu nga luenga fa pese ia na so ai le fa mo taua ia sau statement o mau atu le lawo lo miatu fa mo fo yo tatu tina e pe ona to faina le nei vai aso ia tatu fono talo la sunga sau vau leo lo o ai le tatu taitai ia o leo lo o taitai le maftanga to mamati akono mo le fa na utamba silane le tatu lisi fa mole a to ai ma ainga lautungia mo le masino o akuso ia le nawo lo miatu o to swafa fa mole a wale tatu family Sunday ai mai le leila lao se tau fa atu se tala i pupu lava le tu i faiva le so e leo i nei le sunga taitai o lo o malanga ono le fa moe o tau ainga tal tono lo fa malanga mai le nei tu lai lala ia lo fangia le tua ma le ina ai mai ale le nei avno e vatu ele matu fa tele ma le fa malo il malu le kalesia i le wafionga le taitai fono ma le paia o le laulau ma le Tapua'i ma le noftatalo ia wale tam faiatu le ngaluenga fa tau va o le ainga faiaunga mte to ina le fatu ia lo ma fa nau ia le mata upu tonu tu spaia ia pe ona mai e tusi o faiaonga ia ta ina ia lo fa na ila onga sa ia batu foi le faftai a wa lo pumoni lava le o yesu se le ni tele ana mai lo o au fa ta mama fa tina le ma fa ina fa tino ni si va ngo fa ilonga o le auto si le sila i se temi o momua ai to batu ele nga faftai le to mai o se le ni ia so swani ai le fa mo le onga sa se mo so na se leni na tu e avatu ai le tupele kalesia o matu fa unga ina le nei vai tau ai le leile o mai fa ya onga fa mole fa ya onga mai lotolotoi mai luma nei masauni le tatu nga luenga wala watu le tina nga luenga mala wa fionga le taitai fono ia fa masui ia wa fo ile nga luenga sa ili yai le fa mo le nei tau sanga e wi ana to ititi le fa nau ia sa tau mafai lava o le meta au i le matu manatu o le fatau nu o la so luas fulu o uni ia le tau sanga nei na fatau nu wai le suenga o le aunga sa le la wa to faina le nita au faise la unga tongi e uia le to tele la aunga sa ai na o pau io i latou na fai ai le ngā luenga me sili o tau mai whanua ia le wha moe ma le sa i lau sunga le taitai ia sumai e wha uaulo ngā luenga i lau wha loa le tele Ya, ele vale le yai ma le sunga le toina. Mo le toile nganga le whaftaitele le paio le kalesia. Wa foi le Tapua'i. Ya, sa tau turi mai la vai le ala le whamoe moe o nai whanau le nei tai au. Mo le toile nganga le whaftaitele.
pe ona faaleoina le toina ia sau se taimi ona amatu leo se si faamatalaga ono le alofa tulaʻi o le kalesia e le ititi a le alofa tulaʻi le sa faatino ai le faamoemoe o le o alo ma fanau ia o le kalesia ia o le lumanaʻi foʻi lea o le tatou ekalesia sau se taimi ia ona toe fai le se tatou tala le mafutaga a le aʻogasa ia ma le ekalesia i loo tualofa tulaʻi faafetai lau afioga le taʻitaʻifono ma le lau afono ia sa faigofie a se faapiipii le mau mai a le sio foʻi nei vaivai ma le tamā o le galuega ia ua lava se fesoasoani sau se taimi ia ona toe tatou toe feutagaʻi lea ia o le taeao lenei matua o le taeao lenei e le faigofie o le taeao lenei sa fili ai nai fanau lo latou usu mai le taeao ia i le lē lava o le latou moe i le malūlū o le vevela ia a le taeao lenei o lea o le afai e le latou filiga o le tamaititi ma lana lūlū o le tamaititi foʻi ma lona taui lea lau outou silafaga maualuga le paia o matua le amatu ai lava le tatalo a le nei foʻi vaega o le ekalesia tumaia tatou fanau mai iesu o atu te vavao ia te i latou ae tumai tamaiti o mai o lea lava se vaivai ma se le atoatoa o fai aʻoga matua i o faaululuga o le aʻoga sa ia amaua a se ABCDEFG aka maiti o aina tā le papa o aina pea i le laau o aina folo le vaa ia mautinoa ia ina ia o se le atoatoa ma se vaivai o le aʻoga sa ia o le taimi lenei ia le afai le tatou laugatoni tamaiti listen and sit good, don't move, don't talk, listen ia o te walau atu i le vasenga o le vasenga amata ia se i laulauina latou vasenga lea ia matulaʻi mai fanau faamolemole lea ua su atu le afioga i le taʻitaʻifono ia ma le tinā o le galuega ia e aloaʻia ai faailoga faaskolarsipi o le tatou aʻoga sa ia mo le tuuvaatu ia tunuu e mamao ia walau atu le faiaʻoga o le vasenga amata faamolemole ia se i fofogaina ia le vasenga ia ma latou faailoga Faafetai le susuga taʻitaʻi mo le avanoa ia o le vasenga amata o lea ua faamanuiaina i le vasenga amata i matou suʻega vasenga amata i suʻega a le fanau o le aʻoga asa ia le 28% o le atalii a Julius Tofaiono. Ya, masalo ele o Auai mai le atalii. Ya, o ewa tutusa leia latou tongi mo le tūlua. Le iwas food fitu pasene o Aitofi, Wilson, Tofaiono. Ya sui. Cassius Tofaiono. Ya Maairi Tofaiono. Cassius, ya Maairi. Aitofi no foi lalo. A ua vakuroko whainonga ko ore no foi lalo. Ya whaatai. Ya o le so ai e iwas food pasene o whaofia to whaiono. Whaofia. Ya. Yang ore da tali ide finga duenga ya aiwa adu sauni mo ngaduenga. Ya male le tali ide o Ezekiel to whaiono. Ya ele isue ya ai pawan mea Ezekiel e faiol po mal patipati ya mat peadwa i busenga. Ya faaftai lava fa malosi ya faaftai lava mo le no sunga tai. ia faafetai atu tinā mo le lauina na ia tatou fanau ia e valaau atu i le vasenga laiti faiaʻoga le vasenga laiti ia sumai e tauaʻao ia ma laulauina ia suafa o fanau foi o laʻo atu i manoa e faiai le aʻoga sa Ia, faafetai mo le avanoa.
E mua lava na tu atu le lima whatalofa le malu e tatu e kalesia. Ai mai se tomato ina ma le tina whaleanganga. Whapea fo'i wo mai o masani. Matua ma alum whanau le ni tai au. Sato faapotopoto. O maua nei. O whaiaonga ma le visenga la iti ma le visenga mawalunga ma le whapitua. I le ula vale ma le whaalonga tata. O tō walum whanau visenga la iti. O lo ingoa teacher Masina ma teacher Ailao. E tō avalu i la tōna so e ina mata visenga. E mamoli atu aile angang whawhitai. I mātua e meised whanau. Mō lata tō mawhainga tausanga o mawai. Au le nei taimi. O le alau ina tongi matulanga mata visenga. Senga la iti. Sauni. Mi, Patsia. Lua mai. Sauni. Ya, ele pasia mata visenga. Latou e tamwhai atu tausanga fō. We're going to start out for our 100%. Excuse me. Starting for first place, Mr. Darius Fangu. Following Mr. Darius, coming in second place, Mr. Ailao Tofaiono. So our second place was a tie for 3. Miss Noe Fangu, come on up. And Mr. Judah Tofaiono, he's at work right now. So thank you, Judah, for taking our test. Moving on to our third place. Third place was also a tie. Miss Bella Manuma. And our top student, Mr. Ramayes. Mayes Fanu. Our honorary student, who's in Virginia, Miss Padu Fuimono. Thank you, Padu. If you're tuning in live, thank you for joining us. Congratulations for coming in fourth. Last but never the least, Mr. Major Mutu. Congratulations, kids. May God bless you guys in this school year. Thank you. Ya, whaftai atu I whaiaonga I o le vasenga lea. Ya, o walau atu I le senga whiololo I o lotou taimini nei. Ia, e moli atu le whaftai tele sunga te tai molo mato avanoa. Te e te rong. Hey, what's going on? Ia, o le vasenga nei, mo le silafia le malu le e kalesia. O le vasenga nei e lata lawe le lua sifulu tamaiti. Ai peita iane, ngā o le toʻatolu lava na ausia le suenga I le aso. Ia, na o se tuʻalalo lava mas whaamalosi atu. We really wanted to be partnered with you parents, especially when it comes to Sunday school. Ongo le o langa leo le tamaititi tukupuai. E ninga develop le
anganga whale anganga, ia malo whaaloalo. Le wa matatau sang fōu, tu mai o tō walo, tu mai o tō whatuatuanga iai mātou. Ai watu fōi le vai mālui puenga, pe ale o atu te whai longa i initial whānau, ia one ele iai la tō le teimere suenga. Ia, o le whainga o le suenga le basenga whio lolo, se lau pasene, o le wana aveale, le sili o le basenga whio lolo, se lau pasene o le afine ia piko to whai ono. O le suenga foi lea, e iai foi ia fesili whapitoa ma ua le, ma le sunga le fionga te akono ia Jerome. O inae teste ma ua cognitive thinking al kamakiki. So we have our own question. Langa mo ai foi le fine ia piko, les fulu pasene. E whao popo ai le, a whao popo la pasene a piko, se lau se fulu pasene. Piko, sau e watulo mea alofa lea whapitoa i a maa ua malofa ia onga Jerome. Ia. O maa ua fo e tusa u maa whanau i tuira maa ua. O alava me o mau e maa ua, ia o mea lava nai ave maa whanau. Ia limas futala, whai low lunch, la onga, ia mo snacks ye ke lunch ai. Ia o le tūlanga lua, le basenga whio lolo, au sia le ivas fu 5% o le atari i a ngawi to whai ono. Ngawi, ia o le whai lau tusi foi le basenga whio lolo. O ia a whai basenga, ia o ia le tusi umairunga ia notes ma mea uma. Ia al whalawe lawe, e tusi notes ai le whaonga mai i e ula wasiri ai piko. Ia ui. Ia foi mea alofa Jerome, lo whaonga mo oe, ia lo lunch money le, usi matala. Ia o mei ke snack ai. Ia Male atali muli muli, ia ma nai e le developing o le atali i lea. E ui lava e le tele le mama lama le ngana Samoa, but he really did try. Ia o le tūlanga tolu, o noa mutu, 65%. Ia, noa. Ma losi mai pea lava o tō tolu, ia maunai mai maisi o tō usum tō whawhine. Ia o lo lunch money lea, ia malo snack ato, ia whawhtai tere molo ua manoa, manuia. Ia, whaafitai mo le vasenga lea. Ia, te walau atu ma le whaaloalo le vasenga mātutua. Ia, ma sunga le whaiaonga. Ia, sumai. Whaafitai lava mo le avanua. I too, as Faletua Mate had mentioned, me and teacher Ila, we have a large class. But for our testing, there was only 6 of them that were able to be present and be able to take the classes. I'm not going to elaborate more in regards to the testing, but I think our gift that we did on the site, we were trying to incorporate, well, what do we give a kid who, pertaining to Sunday school? And just like how they receive backpacks when they go to school, that's what our train of thought was. How can we better prepare our kids so that when they come to church, they have the tools that they need. So when Tamaya's laungain, they'll be able to jot it down. So those are all the items that we actually incorporate within our prizes to give to our kids. So again, when we do give it to our kids, it's to utilize, but not to keep at home.
So that's what we're entrusting in the kids. So for our first prize, Oliver Singamatua, 100% Namawa Ana Longoleo. For the second prize, Keana Mutu at 91%. For our third prize, IJ Fuimono at 89%. Or IJ's, anyone of IJ's family member? For number 4, Noah Misalefua, 79.5%. For fifth prize, Micah Longoleo at 51.5%. You know, parents, when you send your kids to school, make sure their tummies are filled, okay? Micah and Yelemia, while Micah's here, Yelemia, the best one, yeah. Jeremiah at Tofayono, 6th place, 45%. So thank you and God bless. Ya, ole, tau whainga vai le na whaia o ngā mara wha moe moe la o ngā sāmo le tuere whaaftei tere la wafionga le tai whono, pane ao le tia kontoina. Maltinare ngā luenga le tau au ina o whailonga. O ngā o mātou iei le wasenga mātutua whaapitoa. Ia whaafonga mai o le ala watu. O le o tūlanga mua mua e toʻalua. O toʻaiva ma Naomi. O le o tūlanga lua e tutusa ia o ao e toʻalua. O pau ulu ma saubao. Ia o le o tūlanga tolu. Ia o le sunga le o ao. Ia. Mo le atu le nganga whaaftai tele. Mātua, o se tau mwhainga vai le nā le sunga toi ina ma le wharitua. Ma le mamalu o le a o ngā sā ma le laulau, sunga le whailau tusi, ma le teutupe. Mo le toi le nganga whaaftai tele lava le tāpina penanga o a wāre wha moe moe o nei a tātou whanau. Mātua e walau atu pēr ma le nganga o le roto maurano. Ia, tu mai wha mamulu mai whanau. O inei o le amatanga i o nei a tātou whanau o le a o ngā sā. Ia wa uinai le ola whale nganga o nei whanau. Ia mawhisosoani ai fo i le tele ma le ananoa i o whaafita auli. Mo le toi le nganga whaaftai tele, whaaftai whaiaonga, whaaftai rotou ngā pātia ma ngā luenga le tausu mai le tai au. Ia le whaatalo sanga fo i le alo nei vai, ono sai mai le o ngā sā. Pe to atasi to lua ne tātou whanau, ia ono sai mai. Whai le ngā luenga atou whaamaoni le o ina o whanau a le kalesia. Pena foi na maoni le poto ma le ata mai fo ia tele tua io o to fanau mo le tele nganga faftai tele fa ia onga ia le ngata le le long sua le taiulu le faao le nga sale sunga le to ina ma le tua fa aftai tele la fa aftai e kalesia la aftai lo to wa lo fa fanau ia ono le me lo fa tau sa to fa ia mo ina to nei taimi ia la tu le vanua le ia sau no atu ai le faao le aonga sa
ia mo nisi ona saunoanga ia ala malolo ane whaafitai le whaaloalo whaafitai le angalei. Ua mai ale whaamoemoe le angosa malo le maupapale ai o te manatu le leile papa aveloa le tātou tai au tu i whaiva pe na talano atu o le masani o le nei e kālesia ia ele mawhaina mātou tutongina le whaamoemoe o le tautau tinga ai aso si teimi martau sanga aonga o le atoe a matalia matoe ai ele nofo ai le au talavou le ala lea o tau sila mai ai ia ewe na titi ma whaatau waa ai na ona ta oto atu ina a tonu yeiso na honga so soani e fo ele whaasoa o matua ia wale whaamoemoe o alo ma whanau. We've come into our part of our program. I'm not going to take much more time, but as we do it annually, we give a back to school. It's our efforts of all the hard work that you guys have done and this showing of appreciation. We try to give you guys back something to prepare you guys for tomorrow. But the biggest thing that we can give you guys as on behalf of the church is our prayers. Ole mātou tatalo. Ole o penga sili le tu inatu mo tōru whanau. A wale tu e matalia foi o le aonga e pe ona tu sauni atu ai mo ata hau prestende male officiale au telefo ia mai wa wale tatu temi fa mole. So the kids, as you start the new school year, some of the kids, you may be dealing with fear and being anxious. But I'm going to leave words from Scripture. Josh 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. And then for some of you wanting to reach out for wisdom and knowledge, let me remind you, just as Tama had stated earlier, that God's word guides your steps. In Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. But if you ever doubt, when you go out there, know that you are created in God's image and represent him well. Be kind and make good choices. Colossians 3:23, it states encourages working hard as if doing it for the Lord. So if you have that mind frame, that's what you guys go out there with. These are just a few tokens that we're gifting to a lot of our kids. So may you guys be blessed, and may the year be a blessing as God continues to lead your path. We're going to start with our little kids, starting with baby Brooks. And then we have Ezekiel, Zeki. We have Sauni. If Sauni's Nana, please. And then we have Camilo, Milo. We have both Tiani and Yaya. Yeah. Okay. And then our last one, Lala. Going into our pre-K and K5, we have Auai, then we have Itofi, Irie, Cassius, and Zane. Zane. We're starting off with our first grades to fifth grade. We have Judah, Julius, Ramias, we have Noe, Galiu, Lao, Canaan, Lupe, come and get your brothers.
seal. We have packs. Then we have Toto and Fia. Toto and Fia. Going into our middle school, we have Enesi. We have Pico, Lupe, King, Tile, we have Jojo, Sione. Then we have the twins, Riel, Rose, and Lino. So for our high school, there's a small token inside there. We're gifting a lot of our members $50 each, in addition to some items in a sack. We have Naya, Micah, we have Jeremiah, Auai, we have Rain and Rizo, we have Fia, Dylan, Nar, Anelia, we have Bugs, yeah, Ariel, we have Kessie, Kingston, Marlon, and then we have KJ. That's our high school. For our college, we have Ma Analongleo. We have AJ. We have Misi and Kawi, Zanetta, Wes, Jacelyn, and then we have Keon. So these are the members for our youth, but please, we need everyone's, especially the parents. Oh, I'm sorry, I forgot Noah. How can I forget Noah? My bad, I'm so sorry, Noah. My bad, I'm sorry, Noah. And Longo. And Longo as well, sorry. Right there, no. So if we can have a hand of the parents whose kids are present, we have extras that we would like to give to you guys as well. So any of the kids, please raise your hand so they can come by, or you can come up here and grab a bag just to get your kids started throughout the school year. So
or after church, for any one of you guys, the parents who have kids here, we'll be able to give you some of the gifts after service. Thank you. God bless. Ia, whamalulu atu le mamalu le kalesia. Ia ona wa whaisina umi le tātou sauninga e malo le maupapale. Whaftai foi le onsa. Whaftai lava i le tua o mawhai ei nei mea uma. Misa e foi la au tau wanganga tau langolanga. Ia leo mawhai ei ia fuwhanga pia na tau whai ete walum whanau le kalesia. Le tua lo iei le manuia, le tua foi le mātou tataru. Ia puli titele lan whaasoa mo la au tau mamalu. Le nāua to oto atu le taiala mo le neiva yaso i le tātou uritini. Ia e le leile tātou whaamala losi mai whaamalmole. Sau statement whaasoa atu ai leo nisi o fuwhanga pēna to ia ai fwoi le laulau le kalesia. Ia mal whaatau sangalo o mai whafo nisi o whaalapotopotonga. I le nei lava vaitau, ai i manuia le neiva yaso to ai whatu le whaafutai whaamala losi mai. Sau noaina le tātou taulanga o le tala le lei. Wa whaile tonu i a te au male. Mal au whenga luenga pulenga. O le atu ule salo na lua. E eina i tutua ngia le vai aso o mamua. O le sala o le aso sifun martonu. O le aso sala na artala le lei. Na ona o whape atu. E tumu le tatu sauninga. Ia whaamel mole le mamalu ti a kono. Ia le lei ar tatu nofu tapena mamau. O te langona le ofi le tatu fale. Ia mawhaia na whaise awala e mawhai na o ainisi e Tapua'i mai whelema whaali e le tātu ata. Ia o te popo e lava i whafo whaisina malosi o le la. E lima wharsa, o le wharsa le sunga ia wamuli e toʻalua sifulu mta whale. Ia mar wharsa le sunga le misionare ia tautofi e to sifulu maritolu. Ia e fuafua whapena le tātu tāpenanga whamalmole, whaavano whailunga i o, ia a wafo ia whanau asiasi, e mawhaina leila to e malosi, alala mai luma i o, ia e le leile tātou tāpenpena mamau manu lelo, iei nei vai aso, ai le ia o le tātou aso le, o le tātou tala le lei e whai fwoi mal mawhtanga le whanau, ai o le awhai o le tātou sauninga i le tatalo. E le uma lava la mātou anganga whaaftai ma le anganga wha malo, a wao lau a fio na mumua, ia o lea foe o e whai uina manuia le taulanga. Tele fōwhanga, tele le whaasoa, ia wana ma whai ai nei me uma, whai o le lango ina o mātua ma ainga ma i latou, a sili ai o lo walofa le tua ma lau wha manuia mai. Le mātou tatalo lo iai ngā luenga tatoe, mātou wāla au ma le anganga wha maulalo, ia wha penana mafutaina i mātou i lau mamalu. Ia au le lau tele, o le a whaia se malo longa. Tau sia i mātou, ma ia mau mai pe i mātou ma lau whana uma. Le manuia ma le while e mua oe le tua le mātou te mā. Le alofo ke wiso Yesu le mātou whaola. A o le maftanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia. Nei se i o le whaavavau lava. Amene.